Jesi li ti vidjela ovo danas? Damir i Merima opet napravili šou. Pa gdje neću vidjeti cijeli razred se valja od smijeha kad je Damir gurnuo Arminove Bluetooth slušalice u uši. Onako siguran misli da su čepići protiv promaje. Frajer stoji i govori, konačno ne prolazi kroz uši. Joj, kada mu je uzeo auto, a ne Bluetooth slušalice, sam je eksplodirao. Ne znam kako ne razumije da su njih dvoje došli sa sela i da ne znaju koristiti Bluetooth tehnologiju. Sreća pa mu Merima izvuče one slušalice iz uči kod da je vadičep isplaše. Daj Bože da ih Armin popusti, znaš kakav je on. Koga to moji oči vidi? Damir i Merima Palijentić. Prijatno ste mi iznenadili. Ma ne vazi, pobratime, pitanje je života i smrti. Ganjaju nas Armin i Nagib. Pomozi nam očuti. Vrlo rado, samo mi treba jedna mala uslugica za uzvrat. Pa šta ti sad treba? Znate, treba mi iz direktorove kancelarije uzeti jedan dokument. Spisak kontrolnih provjera za ovo polugodište. Treba mi neko dovoljno spretan da ga uzme i neko dovoljno spreman da odvuče pažnju. Ako to uzmete za mene, pomoći ću vam. Ma bilo šta, samo nam sad spasi glavu. Dakle, imamo dogovor. Imamo dogovor. Zakrijte se tamo. Kuda, momci? Oni Palijentići, seljači neba, uzeli mi one slušalce, Bluetooth guraju u uši, one prljave. Znaš li gdje su? Ako me vid služi, a dobro me služi, otrčali su u stepence, sigurno su još tamo krivu. Idemo, Nagib. Joj, hvala ti rođe, čuvaj, ne čuvaj. Znači, imat ću taj dokument u rukama do večeras. Šta večeras, Bolan, imat ćeš ga i prije večeras. Savršeno. Sad smo kvit. Kume, ja ne vjerujem da ste vi stvarno provalili u direktorovu kancelariju. Pa dobro, šta? I šta? Vi ste to uradili jer vas jedan spasio od Armina i Nagiba. Pa šta ćemo, morali smo se nekako zafaliti čovjeku. Meni se to čini nekako pogrešno. Rođo, šta ima tu loše? Pa, meni se čini da vas iskorištava. Koliko vam je novca dao Adnan pa ste ukrali papir? Pa šta će nam dat? Nije vam ni platio. Jao, bruke, zato ste seljaci. Rintali bi za džabe do sutra. Šta ćeš, zato ste i napravljeni. Ma ja bolan, spasio nam je glave od tvojeg ludog brata i onog Nagiba. Zato što ste mu vi seljačine ukrali slušalce. Ne znam zašto uopšte komuniciram s vama, predaleko sam iznad vas. Ma, znaš šta? Prava je naša kolekcija, što mi radimo za Adnana i njegove prljave poslove. Drugi put kad nas pošalje da mu uradimo neki zadatak, uzet ćemo poštenu lovu. Jesmo mi sa sela, ali nismo ničiji hamali. Mislim da ne trebate raditi takve stvari ni za koga, ni za bilo kakvu lovu. E to mu trebaš reći. E da znaš i da hoću, reći mu, neće mu više na um pasti da nas iskorištava kao jeftinu radnu snagu. Čemu to imamo ovo zadovoljstvo, prijatelju moj iz dalekih Galamovića? Želio sam da ti kažem, ako ti opet imaš neki zadatak za Miru i mene, da mi to nećemo odraditi bez poštenije lovi. Pa vjerovao ili ne, stvarno imam nešto s čim bi mi trebala tvoja asistencija. Ako budeš uspješan u ovom zadatku, bit ćeš plaćen. Dogovoreno? Dobio smo na riječ. Plaćen. Evo ruke. A šta je taj tajni zadatak za koji me trebaš? Trebam te da uđeš u e-dnevnik i popraviš moju ocjenu iz matematike. Važi. Pa gdje li se ovo čudo pali? Halo, Damire. Šta to radiš? Pa
Ništa, samo sam htio... Šta? I, jesi uspio? Pa znaš kako, pobratime, meni ne ide sa ovim laptopima, jel možeš naći nekog drugog? Gdje su moje pare? Kakve balan pare, šta pričaš ti? Jesam ti rekao pare ako uspiješ? Jesam. Jesi uspio? Nis, nema para. A daj Belan, u Belaj sam, ne mogu džabe u Belaj. Ne znam, znaći se. Dobar dan, direktore. Dobar dan, Damir, sjedi. Nastavnica matematike te uhvatila kako popravljaš ocjene na računaru, a i kamere ste snimile da ulaziš u moju kancelariju. Ali, direktore, molim vas. Nema, ali morat ćemo te izbaciti iz škole. A nemojte, druže direktore, bit ću dobar, dajte mi drugu šansu. Žao mi je, Damire, ali ne mogu to raditi. Bićeš izbačen iz škole i to je završeno. Sada bih te zamolio da izađeš napolje. Joj, kako sam sretan što su se utarasili, oni seljačini. Dokazali smo da smo pravo dobar tim. Znaš, imam jedan poslić za koji bi mi trebala nečija pomoć, a tim se činiš kao neko više nego sposoban. Šta god treba, stojim ti na raspolaganju. Savršeno. Nije moguće da te stvarno izbacuju. Ali za šta? Objasnio sam 1.000.000 puta, joj ženi, za ono sve što sam radio za Adnana. Pa zašto im ne kažeš da su to sve njegove ideje? Ja sam seljak, ali imam čast. Neš da ocinkam čovjeka. Trebaš im reći. Šta ću ja dobiti ako ga ocinkam? Ništa. Ali ko je tebe ocinkao? Nemam pojma, ali ako saznam, teško im se. Mi ćemo pokušati saznati ko ti je to učinio. Stvarno hoćemo. Hvala vam ljudi, pravi ste. To ispravljeno. Jesi uspio? Jesam. Svaka čast. Znao sam da si bolja pomoć od onog Davida. Nego, ima još nešto što bi mogao učiniti za mene. Šta? Armine, šta radiš to? Kopaš po mojim stvarima? Direktore, mogu objasniti. I treba ćeš da objasniš. Halo. Molim te mi pošalje onoga Adnana Zlaković da mi se javi u kancelariju. Dobar dan, direktore. Tražili ste me. Dobar dan, Adnane. Sjedi. Armin kaže da je u mojoj kancelariji traže dokumente po tvom nalogu, te da si nagovorio više učenika da prave probleme u školu za tebe. I to zbog nekog nepoznatog cilja. Direktore, ja sam šokiran da biste me optužili za takvo nešto, to ne može biti istina. A zašto bi onda govorio da si ti, ako nemaš ništa s ovim? Pa da svališ krivicu direktora, ja vas uvjeravam da nemam pojma o čem se ovdje radi. On je sve to izmislio. Nema nikakvih dokaza da sam ja upleten. Vrlo dobro, Adnane. Možeš ići. Doviđenja, direktore. A ti, Armine, zbog ovog incidenta, kao i pokušaja okrivljivanja kolege, te tvojih ranijih prijestupa, bojim se da ćemo te morati isključiti iz škole. Ali... Nema ali. Molim te, izađi iz mog kabineta. Kako to da su te izbacili? A već sam ti rekao, Seko. Uhvatili su me kako kopam po direktorovim stvarima. I Adnan, onaj glupan, nije uopšte mogao da preuzme krivicu. A jes Amazon, trebamo brati za ovo. Probat ćemo objasniti direktoru da Adnan nije takav kakav se čini. A već sam pokušao i nije mi povjerovao. Sretno ste.
Mislim da možemo iskoristiti to što uvijek koristi druge za njegov prljavi posao. Postoji samo jedna osoba koja nam može pomoći da ga se otarasimo. Šta ćete vas dvoje ovdje? Hajmo napolje oboje. Merima, stani, moramo razgovarati. Stani, Mero, da ih saslušamo. Ovo se čini jako važno. Morate nam pomoći da izbacimo Adnana iz škole. Adnana, što njega? Zato što je zapravo zao. Zbog njega su i Armin i Damir izbačeni iz škole. Šta, Bolan, o čemu ti? Znaš kako je Damir obavljao poslove za Adnana? Ja, što? E pa, Adnan je smjestio Damiru da bude izbačen. Ozbiljno. Zapravo, nije bio sam. Armin mu je pomogao. Šta ti pričaš, žena? Ja tebe ništa ne kontam. Želi da kaže da su se Armin i Adnan udružili zajedno da izbace Damira iz škole. Izvini što smo ja i Armin bili loši prema vama. Imam prijedlog. Ajde da se udružimo protiv našeg zajedničkog neprijatelja i da zaboravimo na prošlost. Tako je. Ako dokažemo da je Adnan smjestio njima dvojici, pustit će ih nazad. I onda naravno izbacit će Adnana. Sad moramo sarađivati da razotkrijemo Adnana, a da pritom on ne sazna. Pa da, ali kako ćemo to uraditi? Mislim da imam ideju, ali nam prvo trebaju Armin i Damir. A sad da razradimo plan. Šta je bilo samo? Zašto sam trebao doći? Imamo plan kako da razotkrijemo Adnana. Kakav plan? Objasnit ću kad stignu još neki. Šta će ovi seljaci ovdje? Trebamo pomoć od sviju, moramo zajedno. Mero, šta se dešava? Zašto su oni ovdje? Imam bolje pitanje. Šta ćeš ti ovdje, seljačina? Pitanje ti je odlično. Ni sam ne znam. Slušajte, imamo način da vas vratimo u školu. I da izbacimo Adnana. Ja ne učestvujem dok je on tu. I ja sam znao da će sve propasti. Čim sam te vidio. A šta ti? Sve bi bilo dobro da niste vi sa sela uopšte došli ovdje. Armine, dosta više. Došli smo raditi zajedno. Svi imamo isti cilj, hajde da se fokusiramo. S njim da radim. Ni halu s njim ne bi dijelio. Vrijeme je da zaboravite svađu. Adnan vam je obojici smjestio. Znači on je kriv što smo izbačeni. Da, baš on. E, vidjet će on gnjev Palentića. Idemo ga potražiti. Nema ga, sve smo pretražili. Možda se krije. A možda niste tražili na pravom mjestu. Gotovo je, Adnane. Znam da si nam smjestio. Napokon si to shvatio. Svaka čast. Poprilično si brz s obzirom da nisi baš neke pameti. Pa i nisi baš u krivu što se toga tiče. Ti se nemoj javljati. Tebe je bilo još lakše prevariti. Jednostavno sam previše pametan, šta da kažem. Organizujem probleme što od kako sam došao u ovu školu i niko nikad nije otkrio. A što je najbolje, uvijek je neko drugi na kraju preuzeo krivicu. Kako mislite otkriti moju tajnu kad je direktor već dokazao da vam ne vjeruje? Nećemo mu mi otkriti. Ti ćeš. Kako mislite dokazati moju tajnu kad je direktor već dokazao da vam ne vjeruje? Sad su mi stvari kristalno jasne. Adnane, zbog ovog što sam sad upravo otkrio, bit ćeš kažnjen neopozivim isključenjem iz škole. Damire, Armine, ja ne znam kako da vam se izvinim. Napravio sam veliku grešku i priznajem to. Vama će naravno biti dozvoljeno da se vratite u školu. Damir, vidi, stvarno sam se loše ponašao prema tebi i želio bi se izviniti zbog toga. Ja sam toliko bahat i bezobrazan bio. Znači, na kraju dana shvatio sam da smo svi mi jednaki. Da li rođeni u gradu ili na selu. Jesmo, na kraju smo svi isti. Hajmo ovo iz početka. Može. Evo ruka. Ne, mora da se čuje.